Terak mesrod ke tengah jurangi di Jalan Raya Singaraja Kayu Putih, kilometer 12.300 di Banjar Buanesari, Desa Kayu Putih, Kecamatan Sukesade, duga Selasa 21 Desember. Terak ane supirine teken Made Suwene, warga Banjar Dinas Celuk Buluh Desa Kalibubuk, ngeluluk ke tengah jurangnya sawetare jam 4 sanje. Kapolsek Sukesade Kompol Made Agus Dwi Wirawan nyelasang, kejadian entu ulian out of control. Makelu ngidang tulungine tereki entu ulian tongos ulung ne ejoh di beten kewah nyelepin. Aget supirne selamat, play bange ke rumah sakit. Kompol Dwi nyeritang, kejadian entu awalne ulian tere ane teke uli kelot lakar ngajanang. Mare nekat di lokasi, tereki entu mepapasan ajak tere ane lenan. Suwene ngenggalang banting setir apang sing tabrakan ajak tereki. Nah, entu makade tereki ngentewang sampai ulung ke jurange ane dalamne 50 meter. Tim Bali Express ngelaporang.